ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ निखुक्कगु स्थापना दिवस चोले साइकल र्याली जुगुदु सामाजिक समिति गोसाले साइकल र्याली बुधबार जुगुख साइकल र्याली जुइन्य मंगले जुगु च्याजोले ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष मनोज बहादुर न्याछ्यो महासचिव रूपकमान महर्जन व संयोजक विमला साक्य साइकल र्याली बारे जानकारी ब्यादिगु ख मध्य नि 6 किलोमिटर या साइकल र्याली यलया मंगल बजार सुरु जुगु ख साइकल र्याली महापा पाटन अस्पताल लगनखेल नखीपुर ढलाहिटी खुमलटार हात्तीवन थैब सानागाउँ इमाडोल ग्वारकोजिया मंगले ठेंका कोचागु ख